ya beti nitangira buri muntu wena nishemerera buri muntu wena kandi kwakira kimwe a program akehogo oyishinga mu program eji no bwino Rebecca umutekanitsa kandi rizoba natunga umugisha kandi natunga umwojo w'imyaka 23 arunanda nyina kamurekaho imyaka 11 yagenda umwojo bw'amazire imyaka akamutsigaho imyaka 12 kandi wahato umwojo gwe n'imwaka amazire imyaka 11 atine nyina oburemezi n'ubuhango bwine arabira mu mbera myinji munonga nico yiziraha ngutumuteche mu program obundi akatunga nyina katugumize mu atugambire binji Sebo wasibota nasibaje amazina yakweto nabanyeta Kamanzi Moses erinde mawe yanyesera kandi anyeta Rusiba Rusiba kose ba ne chikubyo cyo mukakare nicyo baye banyeta abo kujya nkunda munonga kuri Sembuzi nente we bari munonga kuja kandi kwikiza mu program twashemera munonga kubani werizo nanye nashemerwa kunyakira nyaba so watugambira amazina gawe ine myaka ingahe Moses nyine myaka 23 kazarwa 93 umkwezi kwa 8 nicyo ndukwishukaho ibintu nkubimanya so waza kutugambira ubuhango wawe wanyu chike ubuhango bwanje ndiyo munyankore owitu tinkamanya munonga kandi kinde kinakubera imanya onimanyima we yazarirwe ngo baheto murti konka ashero nibagita kagando nohondo kumanya umurimbara so kuwazirwe cyenanesha tubwa tugambira wazarwa wenka wazo mu ishomero shobora tindazirwe nyenka nkazarwa nabana nyabunkwitegerezaho nabana mwenda konka ninyemanya ho nkanya nyenka abo kuba nyentwire nyenka abingi tinkumanya hibari mawe yatusigaho yagenda tukumanya haro za kwasigaho mukamwingana ki yabasigiroha yabasigiraho ki nyowe buri muntu akagenda namunaga konka nyowe akansigaho nyine myaka 11 akansiga Sembabure nkani ndi sente yanjara ati nagenda nkonka ari kugenda akariyo mu mbera mbiye naku akabarwire ntona karwire kigere ninyijiko bwirowe akata kwetegereza bwajya karayine na kunyingi yanjara ati nagenda korigezaho kundondoro yandondo ndebe so tinkumanya hari bwa hati so ninja kwenda ngo tetegereze ki aba bana boni kumwenda bwa tugambira bakabari bwo mukazi wenka tayini na ndadu wanyu ninga buri mwana kayini baka bona nabo mukazogwe konkani manya ngo bashatu bakabari abo bumushije omwe abandi buri yomayinisha akashoyirwe apana katashirwe mwenuwe ikinko ewe icyabe kiyabira ine kizu cyamani kuyabira funo umushija akata hangara nawe cyo niyo problem yabira ine munonga hati yonko muntu abwabenoza abana buwe na ishemwe bakabari abana bange abona bire ninzarwa nababishemo kwagira ngo he nabandi bashata babe bari bomushisho bakabari abana babero babishiki umwe no mojo abana ni perize kugenda ho munonga abo kujana imbaronda banjangu babero bar Kampala umushiki no mojo konkati no naramanyire no omukura kwawe shoka kumukakura muta okora kwitu tukakora ntubona abonsubwa mawe nkuru yitwe kuyaheze kufa niwe yatworire twakora munonga kiyahereze kufa yatutwara nho twatandikire naku tukatwino mama wanyu yabatwara yija yatutwara nikwe nkuri mushaka natura nkanka aho muri tukagando nikwe nkuro kuzara nyoko ningasho kuzara mawe akana turaho kagando akamba mweto mjenzi goromuri niriyizi neri nkumanyaho iri ntinkurumanya so twagiro kwe twazazira yantonde twazokwe twabona bondayo nho nashomire kurwo mucyo kubanza mpaka mucyakana mwagenda jyo kwimwe twagenda na mawe itwe mwe nabana mwenda twe nabana mwenda yeja mwashoma kuri wiza yakanga bito nyowe kandi yo wijara lya kashatu
nashoma konka nyowe ninye nagerzo kushoma kwikahare munonga niba bari yo kubanza shizare yo kubanza ndiyo wizari yakashatu owizari yo kubanza tarashomere no weri yakabiri tarashomere nyowe abo kujya nkashoma kwikahare omuziro wanziro mudini ombukristayo ntakarokokere no yagerzo kunshomesa wakoma mucyakanga Moses ngakoma mucyakana P4 ni primary 4 no nakomere natandika ubwo kuri simbuzi z'abantu nente z'abantu abuntaro yongiriye shikando guyabena kushomesa hakabaho akagire kurwa aho embera z'abana tuzikayisigwa abo kugira ngo umuntu yatoriyerwe nyoko nabayine micembe munonga itakwetegerezwa tubarankunzire kubabuzire kunkunda nagira ikitekateko kugira ngo uze kupakasa wargayo nargayo kunagambara nyoko mawe akayagenzere tunamugambira natandika ubwo gukora ki kubona abona nyenka no muntu ninkoraha banza tuyeberekere wagiye kuzokuwa godfather wawe wakuzairo mudini nyoka kayagenzere kayagenzere ubwo twatukirya ntonde tekateko shwa kijote cyo kuza kugira ngo yeture uri wakuzairo mudini ozeyo oshomere nuko nwe yakuteyiremo mawe nuwe yantireyo ko yantireyo akatakagenzere hati we bare munonga kunyisya izoberyo obwirobwe kunagira kugenda hakaharoho mushija arukujube byenyanja hazakazaro umwana umutatu murumawe hati kiyangizira yangira togwe nuwesho abo kujyankanye n'istekateko cyo kuba ninyendo muzire wanje tata namogenda ho munonga kunamugenzoro ho munonga ya mwenu nahinduka nko mugwiraro nagira ikika cya tata mawe yanyiga abo imbere yarabere munonga nargayo ntyo najya tinkigarukayo kuriya no kutinkizayo okubabara kunyisiga kuri yo muzire wakananyenda mawe yabara kunyisiga inho yamfurire akantu arasemba kwende kwesiga kana abonki abatakwese abishanga kandi yo mwana we micembi ekibaye bangambira cyo nabire mpurikiza ko bangambire ikinyurukanga zo watata ogogo nabenteka teka ngo ntata atartata nyurukanga nzayo konka ko nagiye kushanga ngo tata embere kaya yongireyo natankire gukora mawe nho yabire yansigiraho tinda bifiro ho munonga wakimanye to ngugo katarisho nuwe yanyeteberize atakagenzera kangira ati nyoko ningo mshi mawe atogo mushyo onkushemba yo kuzara nuwe mwana we konka witu nambuza bwenki nogenda no tugira ngo tumwete tata ati no mshija wanje mubine fume iba kugira ngo shwire nyoko nuwesho nce yabire nashwere buri zoba niyo fume yashwerire so cyantega nsamunonga naterwa mutwe nanyiga munonga najyanta eka nkoreki deka nanyeze nze kwerondera obusinge shakata kigambira gabo bambe omusija tine cyebe yangambira wakayinemu instructor yo kugira ngo andondere angurire ikibaja katine kibanja abantu banyanja baba baria ninjira ngo kuba kubeta najuba pansenje senteze yezigenderoko so yituje twaza sembabure twashikere sembabure okwe nyona mawe twaba abandi tinkumayibaye bagiro tinkukicengaje ibaye bare konka aho nho twakozere ki nho twa mawe ko yagire sembabure nyawo nawe twenka yarwarayo yabona bondayo akana pakasar korom hoteli yamurabya kubi konka nyo hine inabeni ndi sente akari umushija kumweta tugumize muni mwishuka nkani ndisiza yakayine ntema kumushanju ndikuzikora umutwaro gumane shiceka okwezi so nyonkani ndeba ngo sente nyinjo bwirogwe nagumayo mawe yagenda okwe nija nargayo najo ndijo bakumweta tindiye bwaza bakanjana ngubamba kafano kufa nazo noko nazo nakora nazo ndijo mushija kumweta kinunu sembabure nho nihire kitekateko cyo kugira ngo ndonda bazire banjabwe mucyo inashangiro ntatandika kuronda cyo mojo mushije uri akaya atakoreka ngutusho abunki wargira mawe no we yakingambire ngutata kugira ngo nzokwenze kuri ibintu byabo byabusha nyine kuronda omuziro wanje
abe nuwe nariye ibintu byeyi acuwe ubwo mushija yobaro iba nyoko akana kimenya ngusori umwana we wenyine ni akana kimanya ngutoruwe konkageze kugira ngo akana akunda maybe yanda kwereza buri kimwe cyabiri wakana kimanya ngo ndiyo mwana we kunkama wakataka kimugambiraga ngo ndi mwana we kandi nubwo hatitaka kimugambiraga aho kubataka magarakaga kumureba kuihobwe umushije ogwe niza yo mureba kiya kuba yamurebere so semba burokwe kunarigireyo nagira nti de kantahe nze kuronda bazire bambuza nkwatishiwe no hamanya nagira nti ninyijuka ngo mbare kuzarwa ehima we yanzarire kandi he yakuzarwa nuho ndukwijuka so mbarra kandi imanya y'abantu babiri antu wanje kuzarwa na mawe no mutabani bobonka ubwiro bwe mbare kaita kombekirwe je aho murti mbarra kanta kujimanya no ubwiro bwe wankani imanyo murti naka akwa katatumba katakafira kacirho nyishka tuija twazaho nyoka kana zarana no hashira umukazi ogwa kamba mweta Grace ari aheru konko mutabani bamweta Amoni nugo mazina gonka kunkumati kumanyaga kabiri nugo niziroho nugo mahando gwandisire kwikaha kandi nugo mahando gwandita kwikaha cyakwihire yuko semba bure niki wabe no ukora ekiteka teko cyanyihireyo nkija nindonda mawe mpaka kwikahati ninkironda mawe shoka mureba mawe ningatata bom tine unarebero mu rubombi ngo mazima tine unarebere kandi ni wondo munindonda ehibarubona yone wakuba nandebe igeshaha ahambeho za TV West nabasa kungambira harhona mushanjo so kuwabe ryoko wargayo weje murumbara wabatunga babe noronda Grace Namon Grace Namon nkabatunga kunabashyireho bangira ngwite tukanyoko yawe tumuherera ubumawe nkurafa tukamurebaga ngwe niwe twarabanza kureba umbana bona bagenzere niwe twabanza kureba abandi bona tinkumanye bari semba bure tubari tinkumanye hibari akagena nabo shinyo kwimye akagena nabo takumanya hari shana kare yayongireyo kuzara ko yayi nakunda kuzara konka uwe nabinjya bakuruta kubamanya hibari Bita banitwe mazima ninyenda kwebaza mno akurengo kitwine kandi kureba mazima nguburu sande ya hiketi noba washyikire program ake wago konka Elizon mpamhura ibyo kamanzi yamwe tugambira naronda nyina no wasa kumuterera nambejo Elias screen yawe wano manyanyina hari ninga kurije yana tugambira nayenda nyina kandi nabone wasa kumutunjira nambejo aho ine aho kumanya we nahora murebere maze bantu cyo kirunji kandi mukamana kwereza umugisha katufumure ntizagaruka